kuonyesha kwamba huyu mtu bila neno la Mungu, huyu mtu hawezi akapiga kusonga mbele kwenda hapa kwenda hapa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, simama imara, usiangalie hali ulionayo, ugumu unaopitia. Ugumu ule unaimarisha mioyo yetu, ili tukifika sehemu fulani au tukifika viwango fulani ambavyo Mungu lazima atufikishe, kwa sababu ndivyo alivyosema kwamba atatubariki hapa duniani mara 100 duniani na uzima wa milele. Ndivyo ahadi ilivyo. Kwa nini tunatenda sasa na neno la Mungu? Kwa nini tunatenda sasa na mapenzi ya Mungu? Ili tuwe wakamilifu, kwa maana imeandikwa kwamba kuweni wakamilifu kama Baba yenu mkamilifu. Tunakuwa wakamilifu na inakuwa rahisi kuwa mtu mkamilifu kwa kutenda sasa na neno la Mungu. Na ukitenda sasa na neno la Mungu, tayari umeshajiandikisha kwenye ulimwengu wa mapambano, kwenye ulimwengu wa mapambano, ulimwengu wa kata ubaya na tamaa za Mungu. Na hapo unawania zawadi ya uzima wa milele na mara 100 duniani. Na nakwambia kwamba uzima wa milele ukitenda tu sawa sana neno la Mungu, ila pia mara 100 duniani ni kutenda tu vile vile na neno la Mungu, ila mara 100 duniani. Ukija kwenye masuala mengine ambayo miili yetu inahitaji, mambo yanayoonekana materials, ujue ya kwamba inabidi uwe imara. Kuna troubles zitakuwa ambazo mwili